Soalnya gaji gak hitut. Rada halus lah. Nah, hebat jago. Bertegur mayati memang selalu ngeunah. Mantap. Ada. Serana intinya itu. Iya. Istirahat. Ada sirahan nggak ada harbatagan. Nah gitu kayak masih dia minjem duit. Ya Hello motherfucker. kawan. Ya minjem duit ya. Oh dan teboga duit receh. Siapa pelit. Bogo receh dan. Nah, geus atuh minjem duit nu gedena. Berah nu gede, receh ge teu boga. Sama miskin dira teu boga duit saperak-perak acan. Daripada sia tah minjem duit maksa. Boga teu pake duit.